abusia mama ma wakwa aba na mensa so na wasese enen so odi odo ababebo odom na wabeka me ho e wa fidikese yi eso enne me wafutu sem bebre e de maw na ansa na me no beche se futu semi yenko ne yenko hwe video we embra ne ba me de wafutu sem no me de atato e de ama na bibie timi agita na akwen abusia aka me ho ne yenko hwe video no bra Isaac, now what to say? Yankopa dom, when you pa, I know why you be a voice. It's because we need to mature your voice. It's in mature mammy. Okay, now your Hannah didn't come over boy, ye na Mimosi ma be a do bonko money in our toffa, nothing young quaying. Okay, Mamma Medasi. Sir, I don't know, I could do with beer. As I see your choir, I'm much chance to make a form of boosting for. Okay, into yakɔ krom yakɔ fa ebusuan fo nkɔbɔ ebusuan fo ma me kan ebusuan fo nti ebusuan fo ina ebisia nti ye hia eguso ya bɔ ye din komo enumere be 8:30 na yakɔ ɛhɔ no na nka me bebisa wasɛm bi wɔ hɔ na ye bre no nti wo se bra oba ni free mu no obɔ wabusua amane ana wo fa na se obusua panyini e kan se ade asa enti penkrofo e kan wo maame ho na monko nyesa na de na muntimi ntwe ma ade enche no that was a day after say kon buy no kon besi maame so be satami okay that was Monday 21st and kon buy enti kon buy na kon so maame fro na me wo Accra me wajum enti na me free ho am ba be du no adugas na just ade asa ye ntimi nko okron so satami no okay enti satami na maame so ye ko say me yire ebuso fa frese me yire afim na ade asa enti me ebuso no ye say ya babu so no adugas enti empe ebuso fo no bi enka ye ho okay ne enko ti asem de asi na me ye ma na so ende enti okay enti ye ko no ena mo se nkofo ye dom bae no omo ye mabusuafo saafo no ye hemfo hwan na ka ho ma mo de omo ko ye Pentecost da ba ko ye busu no woni odubi ase okay ena me ma me nua ekunu ba ko so woni odubi ase ka ho ena Pentecost da ba ko so ti ye ne ye ti mantem ho on su ka ho e kan ma me ho okay kon be na oni wonum ba busua me pese wo si ni pese wonum ye busua ana se wonum ye mpanyimfo bi a mo sere wonum se wonum nko jamo okay dabi minya nuru mpesa me ne wa aka sansa ba ku eye yebusuani okay aguna ne woni odibi ase na mo benu na ka ye Pentecost elders aye no mo etimantem mo a omo ban ye page se bibia no mnitu anama okay to aso bra wani entinu ye ho yedi nkomo se tema ye be firi on na ko ba se mpanifo ye no mo ko no ko no ba se o ma frɛ se ma yemba no bisa mo se na reason be na mo de ma mo se abusia peni se me nya abre no tuturu ne ma na omu ya ho a on be frɛ sabe no makoduru fie ho yakodu fie makodu fie ho ko to hwan ne hwan wo fie no ne mo fie yabusia fie na yeso ko hye wo yabusia fie wo yekrum fante asem na meka okay chese ye be furu aba omu efie okay na se ma ya hobo na mo beba ya baba nti nkra nsa mayemba ene so reason be no mo se mo abusia peni se omo ahobo ntom omo tutu omo anya abunto omo tutu omo no nti omo ahobo to ma on be frɛ dabi na se wo yire wa ye ne ho ade na wa firi mu na mo kwa akɔkyere abusua a ye stop be ma se twen ne anya ntoto ye wie na ya ready ya frɛw amamre mu no de enye ne sa no mo ka kyerɛ wo ena mo so asem na omo kan mente ase nsa da ene yenko ye de yenko nti ni hu no se se be bakrom so kra na on be pran o te ne he o ada ye ko ho obi ka bi na yeti ye ni man bi for car nso na mi fi ho aye ba no obi fan for otwam camera na be say me no struggle kra no so mo dem ba kra de sin kra so ye ho ohima okrom ma obo de room ma oni mebu okrom kasa kwanka nke de be si okrom no ipa kon ne kan sa chew nipa ni fo kan sa no ka chew na de no obi asem wasi na wo ko ne ye twa camera sa ne ka okra wo ya ye star no ade na stop e camera no no de ntia no stop because the social media report was metukwan report about say metukwan ina me di message akoma busafo say me ware oba ni bi ina oba na akɔhye no akonfu that was the media report repeat the okay and some rewind the brown media report about and said dem na etukwan be yan fie mienu ni okay ina me ma send message am oba say me ware ni bi ina oba no e di ho ahomte akɔhye no akonfu
say dey beton from mamu no na so nya sa na say why na this information ma media for no in fact ada ye call no ye fifi ho na mu hwe no sister bi ekọ no so okochi abusuafo na odi yachi enti instance no so be me yoba ya mu hwe se be me no onye na okroma na sa se me ya ba se be me wotu kwan ya ni mama any sister otuwe enya ka chen se kama ofu me choba no on ma ofere obi bisa so na de na woni kunti se obeto kroma na ofere ina no mama ka se obi bisa se ade na obeto kroma ka se no kun tukwan ja no oyere maame ne kasa ni sister otuwe ni sister ena ka kire no da ni pena odi yachi no anu so ko chewu na na wo DJ atesem ho sa fisa de wo kari nyina ya atesem me ba enko ne kaka de edi kan na wo kaaye no wo se obi twawo camera misra wa hanye ko madaroma obi twawo video ena wo ka se mani twawo na ye penche ena obi ka kire wo se ukura uti na yese kroma hema na aboya no nyesa nke be bro pa nyesa we hunu ni pakro kan oh no ni pe no di nchen ni na foka ni pe ni na tika okay eno kasa and na second one ya wu kan say obey nuaba eni o maame ne ka kire ne se wo so nam krom na afere ne ebisa ukuna se de ahye daka se ukuna tukwan eno hwan na bo wa sa amane no enu woman bi obechi a ebusan ye wo fo no oba bechi a wo mu ntitama ye fifo no no di odi yachi so kwa mini se no fuko so ko feka o okay odi yachi yes me hu odi machi na o kan sa asem no na meti okay yeah yo twaso enti ye ready say ba no msema ko no ba no msema asem de we say me yan ko kukufu ne fa asem ko kukufu an fi na mtu san fre ebusan ko me minim boni ama ye nti am be ye afima mutumi ni ndam na yan ka de si nti ama oba no de we fim enti yan ko na ko kukufu yan fa asem yan ko kukufu an fi enti ye frifanti ba kukufu enti be bo sa bre no na di be ye sei no bra mo ko ho a mo ko tre sa asem ya wo se nkra fra busunya panyi ho ba se twen kosi so wonu ana ni abre wo ye ready obeto nsa afra na wo yiri wu ye na di be se ne tebe nansa so ne nche pass okay to aso enti ye ba no ye busunya ohima wo kuma se enti busunya panyi friends se wudin kambra kukufu na ombe pepe mi aye ba obedi oni ma yakọ kukufu ahimfi into dinka ba nti ba no be arrangement na the unfortunate thing is ba no mpo den okọ ahimfi e chere say ahimfi mpinifo no obia eni ho na no man adwen say yenko omukrom no kukufu dwuna asem ni ebusu ayebo na ebusu peni ho ni afa asem no enko dan no nonto nsan fra ebusu afo no bisom say identity denti a mo pese ye baba won omo kan kire asema na nka mbebisa no se enkra ne ba ye no wo abusua no bopini se de ya tie ni epese ye bebisa ase se de enti ene ye bayi ye dihye wa ba wa abusua mu na oba no to ye pese ye baba chia de enti de bia mo ma ye ma enna mo kwa ahemfie wa ye san de sa amane ne bobo okay enti mo ye den enti ye tua na mo ba mo kromo ye busufo na ye bebe nkofu be 58 ye ba ne dia asam ne badan ye busuya peni na owo kokufu aduna so no ye ba nso interest na ono ani konti na owo kumbo ne dia asam ne badan se asem se na atu enti on bom pini ebusafo no na ono munkasa na so wati enti no ye tu sinsa odina snap se odem ko ku ebusafo no enti the next day na friend say anamo awo tu se ebusapeni se ohia ye ewo eyi na se oso ohia wo yira wa ye ne ho ade no mpacho wan wo ye ne ho ade wo busuan nsam ebusu ni tiri sama wo mu eto eja de na de bibia no bibia o se me bibia me na busuan se me nsie ye na se ho enti fa aso me ujidi mama no kwani ma me no betima kan betima me busu it was all the place Nshirafm okay no ko mu nyana makachim se me yamba enti ye busu pe ne friend se we tu anamo we se tebusan pemini se mayamba ena mabusa peni ka yense sada na onfo mabusa peni no number ema no na on friend enti first day on ni kasa no a change say omani abre omo tutu omo no ma na omo ye ready a omo betu sa afren eni ma ben na no wo no mo tutu ya be man ka ho minim no ma no mo tutu no enti omo wi a omo be friend in fact yanti omo to bi ma ye tin say omo asie meyerin miti no mesi meyerin what say me man asama de me kan no
enti wan tie ye no hu ye tie ye no hu bia wan nya poster mudi ama poster so say we widow dabi aye no wan ko bi manko bi wan ko amfa wo yire ka wan ko man wadakam man pacho dabi de ntia minim de ntia chi se busofo na bit na ka che nti omu ye ye no ena me from me uncle say uncle say na omu ye ye mewi nti isa na mo ben na mo ye tuafa asem no no ye say de obafre ye busa penny na only omu busa penny na ka say that was 3 weeks after the funeral nti ofre no asem busa penny ka yen say omu si omu de se na ne ba na o ho dem wo kwan say o say me de mo ko hwe me ba eni mo busa penny bisa na mo ko ye no arrangement ben na mo nie ye a mo ko ye na wie na mo ka chen say ni wetimi abedi awo hwe me ba ono so on de ebusan hiem sa na oba no maame ene ebusafo na ho no e ka kire no nso mo ka kire na ono so ka kire na busa penny enti asan ko ma me ba nse school ebie no omo se ko mo me ko ntin ko so me so minim de bi si nti minya bi wo kontinase ana me friend say onko be ba no e ko school no na onko so ho a na me senis kama no fon ko tua no school fees na mami nti onko so ye nche akura no ni fees na mami wi no onko school order ana me say don on pay school headmaster number e mami me ba enko ho kra ansa enko ho ansa mami na wo se wo ka kire wo yire ne say wonam krom wa won kase ni kuna tukwan onim ba bi a ni kuna wo mami me mo ha na what to say yo what did they say ejewa yo obey ya na be me wa no wo de no no unua won di wachie edi machi mienu na dey na owa wade ase na wo yare na ya be fa ne ko asasem no wa wo ka kire no no wa anya de e ba cho na wo kan nyina mu bia ni ho etesa some kan ni boy enkomo oye minua odi machi mienu me pena sempa aware no mu no starting no bray no ni ye free media no ni me free pa okay bibi ni ame na no ka kire enti problem ne start ye do me fa minua ne start so wo yare no na woni me kasa ekwa enim kakra no woni me kasa biem besim na me no te he kasa enti so ka se me ne me maame ene say so wonam no so ofele dia yanka obi bisa na wonka say ni kunu tukwan kwa abrocha me ba cho won kire ni pakura because obi wonam no obi ka asem a because of adansi enti no mutimi ebisa di panidin ya na obeje ne contact in case of bibi a ye betimi afe enti ba cho ntimi won kire ni pakura no e ma ye wadaruma na wo kansa me ba cho men kan hwe na me ka se me credit men kan hwe men kan hwe ma me ntwa kontompo e wo nyankopon because me din nyankopon a me som no bisa no de opese obisa de bisa no bra Isaac me pa cho wan na ka kire o say me say akosu na ma obi bisa nse ni kunu ya onka se otu kwan kwa bridge so ni pa me ka se me nim but adaya ba me hu se sama wa ba betia mo obetia ebusuafo no e na me hu that was the first time we did it because your friends and me name it but me who say wa baby chebusia for okay yeah okay e ho no obwa enye no kre se onza o kasa no du baby o kan se obi yi funa no o video no oni nipa no fo ka ana meboa enti wo wonim sa wo pa dance no ese asem bi on ma yitwa ho bi na dia ya dance adenti na me pa cho me ye hoho okromu ha enti me slow because of a dance enti no ma me wo number ana within me ni mo bi obebe chi aya wo kan sa asem okay yeah me ba na wo yire wunua ba no papa yire yi na yefrata de a wo sheye ewe e pa cho na yefrata de o sheye no e wo me dem sisia adenti a e pa cho wo no a menua na na di bebegu ho menua na because as a for dan amitim me papa na sabre no mpacho de yen yate ene se ukofa wunua na yefrata de se ukofa na da obewu no no na mo de be hye no Jesus Christ Ebato asem we say no o ma ya dance e yes ni pasmesi ene kan say dey ya pa no no okay nti den atade ni bedi wo ye hwe ho no ebato
Minua mu nyina dan na metim sese minua mu nyina obia free baby ba obia o kwan so otimi beda dan ni minua na ofri kokofu bekumase a menene ne dadan ni ento ade na ade begu dem a mintimi nka nchen so onyi fi dan ni ana meboa because so ye minua okay nti I fought ade ne nko ane ade a ode begu wo nchen minua ne nema ne ntade a wo fi ye krom ho ba ye kroma wo hye e bia wei otimi ja na tade ne pant scribe bi wo dem ho no ma wo ba bedi bia be one day ana 2 days a sabaya obenya atade a sha na address a panta shenti no waja ne nema kakra wo dem ho no ma wo ba ho no oyi su nti se si I fought ade na so wo ho e wo me ho owu ye man fa nhye no man fa nhye no mpa de no me rekra fi sego meba hwan na wo so obefa wo nua no de ne call ye wo adwuma ma ye fra wo se wo nua ba ma bi aba woni ne be sensan na waje transfer akọ mu HM baby wo nua ba ma ben ya oni do tu papa na ti o hwan na de apia we ne dia tu wo na de apia yo ba ma wo ni no ni me fa sa wo de no no ye makonta no ye wakonta nti na wo hobi na abusua si gina ye se ye na mu yi papa yi pa mu e ba so na ye nti a kire mu asem ni nyina ne se papa ba fie ebe se menua no e ware no ye fie amamre e koye word no Bantama Assemblies of God ni menua ko kotena that na me papa ti asena me ma me ho ti me papa no e peniti ni si anamu na tiwe on le so akola ne sade ma abranti okay sabre no den na mu hu no wo panyini hu hwemu ben na mu ye ma abusua no so mu gitu mu se o ye de hye no ma na wade e be ye actually ye de ho ye nua no ye adwuma o adan nti o ano no de abranti ba so hu abranti so du mpani fi hu abranti ne je no to to wa okay ye kra de ye di kan hu o de ko me maame ne papa ho ti maame ne papa ne abranti di nkomo ana mu gitu mu no mboy amana se ye nua no e de obi aba so pe so ware okay too much ase ene so ye de nyame ase ni na ye ne yepe ana abranti be e ko no na busuafo ba e no mbeye ne ho ade okay mu ya ho ade mmenda no kwese na kwaye wedding ye ho ade fia da no mmenda na kwaye wedding Assemblies of God Bantama ana ija mini kwa na ija on ne koy it all of a sudden your one ye nyantie se menua no yare sabre no yare be o ware no nyame no kure na menua no yare bia sa ono be musa ansame boa o ware no no wanya mfie be sen akos be 27 years okay no ni yare bia oni ya musa won na to be dia dance be de opeso bi san bia bi san so oni ne ne o ware no yare bi Nshirafm. Isaac, who do you know? The person be so be in no, Yanko. Yara now, and you know, I'm a man. Yara in the sea. Oh, Mr. Woman, no, Yaribi. Me one, no, so no, Yaribi. Okay, but so the can say, I don't, but no complaints are not the man, himself more of attitudinal. Okay. Yes, I saw those complaints before and say why. And son, I'm more complaints now, say why. I'm not reporting my mind. Now, it's a man, Yamte. Me pass up into us. Twice way. Good. Enti one to you all of a sudden any nyanti see no e yare wo kasa wa conscious dey na oba so kan say be say oba no atwa he mo de ko to hospital me de commotion ni ade nyina say wo saba normal wa mu se ni bi amane sabre no a yade ne ba ye no yes wa mu se ni bi amane ni anim ye ya te ye na won to ye mo de nua no kra ba ha e ma ye ne ekọ adwuna se akoye na akoye say owana nani so kakada kwese edam no Nshirafm. I want to have now no hwima na ya anti na mo busua ne mu yade bi saa wo ho bibia ni ye hu bi krada okay ye busua hu bi krada me papa nya 96 years diabetes ko anya bi da no di wuye yo enti ye nyina ya keti pounds ye hwe mpaebo ne no so no ye ko so tintin nyame no kren ye so ta kwadua no ye mrika yare no ba asha send the branch or yade pa okay ono di animu me de koto konfa no che eye bia mpaebo ne adunu ma na nyankon ya adu na ho ton eni enyina kukufu Assemblies of God koda nyame ase ana eje nua ba no kwa ma no ko yi okoye no ye de enka bi nhyim nyame ya adu okoye re che kote se wafa afuru
Okay. Ine de nyame ase. Iti ne ho to no de wante bibia biem. Dabi. Na chese be man wo bo ne ho mode ana mo ni asem bia. Ni asem bia. Okay. Yankwa. Nyam ho to na okoye no. Nyame akofo afu. Ti emu ho no. Awona chi na yare no. Esa bai. Sha se ne yeni hwe. Yo se ne kasa, ti afi yen nyam to do ko ewie no. O fra no fa wonfa. O fra mu de yan a Isaac fu wonfa. Adentia. Just obi sa. Okay. Isaac me fa na fa. Oh, it's a question. Just answer it. Me fa na fa. Wani abusuan me pa nyina ya aka. Me maame o wa kola, me papa o wa pra, oni nyina ya ko bi afa fa no mfa. Je me junior study odi we achi. Akwa no fa ne ko. Ti mo hana me sister no fra me ka che me say. Sabre na no mfa ko. Na wadwen ye o say. Ususu say dey nti e na no mfa ko no. Ma ndie be nti be nchire. En na ke pese ye nyan konta me fa no amfa, me tika mbreze ma fry ko amfa. Ono so be fa na wonfa. Na ke be se bi aboni bi kra ne ya. We just plead for it. And Mr. No from a catch of I can friend say, Mrs. Stan or P. or by what to pum with P. No, Nshirafm. now, my friend comes and say, be our who has my friend one from call. And I will ball software will show my rent so I'm on the friend pastor. Na baby ana mo abusuan mo woni baby mo na mu wa se wo frɛ no no fa mebo mo de hye mo nim se wa yare pen awa adwene mu hawo mo frɛ be na e wo mfa se de na asie mo ntubofo bia ma na nkɔhwɛ se de na ɛkɔ so me fa cho me kaba me ba ho enti me friend so from born amanie and I suffer se time e basa na nipa na me sister na friend pa ye suffer to friend na nkomodium no suffer na credit Mary issue ne saba timi so on na dura enti me friend na so oba frɛ papa yi na me semate timi sa friend on se wa frɛ papa we nya no as Abraham Isaac ade den na ɛkɔ so mami so de waka se the UTC ekum no na no kwasa busu frɛ wa wonfa oh edu maybe I decided something for biako dentia what was your reason me ya na sa na mo am pese mutu or I say omu twesa san den na mo na pese utu ana mo twe san mami say me ya ma bia me de no hospital mo na mo ben pa ya ro such a way say e bana say bia ye hospital mo na dro bia ebusoni ni no betimi na kasa mo wide one mo dro but asabre no so woni na nete and woni nete but so ebusonfo so be ma doctors matter say ebusonfo no be ma woni ka so kokko no betimi ma one bedroom but anytime I from bia they tell what they telling me asum ka chemi say you can say omo no yo mo de she enti so no bedroom na minja no man ka asasem oh we wakabida omo to obi akabipe ebusua obi akabipe a chemi mo de sia ehun fa no no say ehun hwe no a mo say edro no obanu ma wono ma ye na ye de hwe munya no eba to me ya secondly me don ko to konfanochi nti adam mo yi no doctors na show e say go be as a family house and ko fu bebre ko ha embo ani recovery inside the MP bank ho ye quiet place akra na ka yen fa no ko se ne be ya obetimi anu me duro nti ya de ko ni mami eni ni papa na papa cha sa time ne dum ko no se ena obekọ ni sister ba ko e wo sunyane nti ko di sunyane se na sa hwe se Jesse wonim me pese e ko no step by step okay efforts are wo yire no one abusuye se wo ba fa wonum de hie no no wonyare wo se ne sei eno ye ba ko yi wana no ne enko oh it could be true because me so yara me pe it could be oba wa hunu wa study no no wa si gina ye se me pese me ware ne de wonim no from the hair to the friends say ba fo ne ma do ha to the toe sa enti e de a bibi wo wa enka wo beku wonum say wo mo de hie na ma no oni adwene mu haw wugitum no ma me gitum okay e kwa ben ne fa so a wonya asayade no okay mama say that na me kan no be worry be 2 months later na me call nchen we forget ko say na me call no e wa da nti me ko bia o say please complain with the mommy and say wa koye wrong medication my say the no court in fact on mom so complain several times in one of my visits na me call on the DNS ho and me ko say mommy me ba Mary say wa buy wrong medication ma on the no court come say no ka che me no say
was also there be on your complaint on your side report to do one. Remember, and Gasson who said, I saw start here or withdraw. She was withdrawing at the time from her friends. Into we didn't come crying any akasa. Okay, into Sabra no who said Onya Sayare in the first place, who was for na money. Yes, Ubo money. Okay, making. Appear about money. Pato money. Appear about money. Pato wa money. Isaac, only was sale. Evidence me to me. Apart from some customer from my friend. Sometimes no be am nkasa pa. Me say me ko for no complaints or the me to ko who Mary did. I na wo twa tro. Mami. Enti you to me can say man can say. He's very much aware. O say wonim na de na wo deny say wonim. And I'm say ono ena boa. Me na me ni me nia me ti ma fo. Akra me nchai ena otena ko school ewie Jesus. O me panel say start say wanya. Akra da ma ko ma me find say me banye me nia. How much more? Seminia yare. Now you makunta na catch me na matia na matumada. Can it be happen? Can it? Enti mummy and wine e kan okre. It's up to you. Mommy. Isaac, when appear wine e kan okre. No can wine e kan because everybody into the idea of Mary in started around that conversation in yan. That conversation in yan. Okay. Start complaining. And the man say transfer free Adam. That was when that story began. Okay, me pasa me patomba also worry and be 2-3 months and I started we start here and I report to mommy. How many years and I'm getting I course free at the on community. I was still when I started and how many years and I just transfer. Say where asem no ya na da ni nyina ni ye pe ne puma sibre but what you say nti waka bibi to so na enye no kura ye se nyina na hwe yen tin wo se on twema mu ntwa asem nto no so na so ntwa ma ni ntwa nto be so ujidi asem pa na ka so okay pa na me ntwa so fa bia me duru yen ne enko kwai na me pesa bibi sa de nti a opanyini no so ekofa no ene ne kwaje transfer wa bra bra me ka ba be so nti me friend asofo so na ya no pa yen nyina ye mompai nti da de nkra manidi wo friend na onfa wo friend mi nuano fo a edu ba bia no wafa edu ba bia onfa opeke a won tefi de ko na kata no edi say sa wo friend na onfa ne ade edi be say dan wana na esi ya na de na me kase o friend mi junior star no oni nyina ka mi junior star kwa no kasa we ya chiri ba ye friend Joyce and wo friend ka chen say opie wo ba ya no Mary esi abonti wo hu no okay ne ba no so hye na chi and ta 1 year start here friend you busan say bikra na bi dan na bi oninya issue bi and I'm a boss of na so ka say from tabia not less than one be am fresh of near bomb per cent no one maybe 6:30 and na me friend phone go free ya so abafie so ma afie yenya e friend on the phone say bia e benya na yeah a time na dey adwuma nti bra wanim kakra bra na ye words a mukọ ye kwaje transfer edi ni free hokoye why na kwaje za transfer bra ye words ni that na me friend ana obi fa fun no ka chem say Nshirafm am ne kasa no ogina atonsu government hospital wo su so pajonto mo na adwuma ena me say oh me say no o problem kakra o mental kakra nti o ma me script o na kasa wo free ne ba atonsu from a chimoda to atonsu now you don't know anything about it. Na sabre no na wo we o wo Isaac what is say wo yiri free achimoda a ne ba no o wo ye no na de ne start bi me sa me ba I want to ask a particular question o wo ho ana wo yiri free achimoda ba atonsu na wo ehunu opi wan kram me ni be no in fact na ba woni ne ti a wo mental issue opia at least na me akura no e wo bedroom no so washroom o si akwa okay nti me akura ho na wo start so sunu so e bia na e comedy bedroom ti sa den on beje no na no no si no ko to aso e wo washroom na on so koma akura na aduane nti me no na akura na wo living room ho was I na me so bo washroom missing mama nti ya no na ko no nti all of a sudden I realized the place was so quiet and I'm back saying so how long now see man we are check it up on no don't see man no Gina homo all of a sudden if the no when the place was quiet me by no money okay
Into you feel say be a call me sister okra because your sister me oba na no ni ho no ye dey and me call minister ho into me call so ma into I became so alarm and my friend me sister na friend Joyce no so yan me friend so sister Joyce me me rise and me obi a wafa me friend so akọ na ekobet on fa into on friend or friend several one fa into I feel ani nyina mu na ma me de wo na mu nyina na ma me we o na ma me o me ba ma me no ma me so nka said ma me mo ha na pom to say no bra wanim kakra kra ma me a ye enkomo a ye gbo wu na oba ni Isaac oba yi hu nkomo a ye bodi na wonim ho koman de minim wo no se yale na fuma na se wone na setere mu yade na famu ade besi se en onum be fa no okowu yi asetere ne de menya me ne won net odan okay mi mo ni wedu bi ase enti yale no starting no dam tam kwa na be kodita kwa me ni mi kungo takwa okay ana we fra me se ne yare de no yare se na bra meri wo hu no o petra fa ba odna enti wa bedi ni check akra o Cape Coast no we Cape Coast okay enti ne sister friend say o share dan sister friend say dan we ye bi no me hwe so pa dam tam meri wo no we ja no o ba hwe dan no okay enti if you be hwe dan no ko ya ofre no enti if you hwe dan we no oba no ofre na onfa ofre na ofre na yire na onfa dan tam na de kra ya san afi so bedu fie no wa rock dan no nti wa boma boma na nkofo ba ho nti wo di wo bu wo two rivers ne ba ko wo di room na mele da ho dan ma dan ni wo de dan na se I say we kura no wo mu bu dan no den ko hospital okay na ahono me ba Eden Isaac what make you statement be na e cause a lot of alarm wo say ebra wo mu bu dan ni akoto wo yire wo ho no wo de na wo nim se wo wu you find no kind of plan you feel say be because now I saw her lifeless. That's the truth. Are you sure? So I don't the movie no. Enti hono bo abusia na mane. You say wo wu. You want to go hospital. And I'm afraid first person now we don't go to first person friend sister to me. Okay. Mommy, as well catch me try to the bia. Can one you na me say. So some men we find parent. You say be do or the intention or cancer. Or say omunia no edoso. And it's a very war. Oh, I see. Listen, you can't because you believe in money. You believe in money. Kaino. Oh, so it's but so we answer Isaac, me person put it to her. Catch no. As well catch you so kai. So kai so. Me kai so. Me ba cho. Oh, you sister. Well, you know, crab is some no can in I no cre. Na asama me bra na madam ande na me say some phone e be na bra ka say me story na me ntie. Asama me kan e bi din ka bi ma no me kan ni say wonim say funu di fo. Enti sa na beba. Ofre me ka so amfre me ana me boa. Ade problem ne start here do. Dan no akọ me ba ye no response na me pet ye ne ekoye nim. Na me ni ani issue no kra na ne yare ne start here. Ofre me ensa wo ko wodan na ni sister so anya dan bi nto o mehwe ento o kewie na to ade to aso ne say stage one ofre ne Mary ofre na akoso person o tena mani je so koso person o tena mani je so ne kwa me say me ntwa kontompo na me ba I go 1.5 years no that squad children's hospital sister yeah and me catch them on san go back to Cape Coast then go jana kwan mani me akuma say o catch them say one sign ofre no so on fa de ko pim so be free wo dan ko Cape Coast me say nya say enti me free your last one o sunyan o pa me friend e ka kire ni nua ne say o me sin ko Cape Coast en ko fa akọ sem fa ne mre kuma say na asem say na ai ka free me aka kire me so o tena na ni je so ba wa my reason na free coast me free me nua no madam akọ den na e ko so sister enye bibia akọ kan bibi kire me bibi wo ho no ma ka kire me mesro ja bibia se bibi ha wo da se bibi ha wa ka kire me bibia ni wono mo nso mesro didi asa woni ne kasa no osu sa ofre wo no wo ka kire ne se munuanom do so nti se munua Mary me se asama ai ka kire me ne se menua ne pese wo tena na nigye so
Isaac who can say Isaac chakontompo sese wo Bible fan kasa sister Bible ni enso mun kasa sister me say issue ni start here no o friend me na me bad squad children's hospital answer no me dey can be so Enti wa kacha me say o tena na ni je so man kwan ma ni tena na ni je so am so ko ja no kwan ma ni bra 2 minutes e o maximum wa kacha me ma ni na e kasa it's a simple o kacha na bia o say o make statement be say oni udi agro ni nti wa mfa personal enye no kre ti wa kasa enye no kre sister wa kasa me ba to enye no kre okay meba mama want to kontompo wa tena nyankopon te soro aje kontompo meba mama Ebrebe na wote se wasibai wawu Masiba meti ni wu 21st July 21st July na mote ye ekwa be na afa so a wote ye me wo na me yakọ na me peke na me papa okay no be some say mate Mary nka na so last week na me no mo kasa this week dey me no kasa na bigina papa ndi assembly abeto anim say Mary say ne ma wo nukun ho na okofa ofa ka o se oni ho ofre na o se oni ho enti menene nkasa ai kin kasa na Mary ewu nu ho na me pese me gina why na bo wo man na papa de bo wo man e da wu ye na me mete na Monday mu Monday wi am okay papa come na oni anfa so wu ye yamra okay minia no Sunday and around 8. Ede ne kuno. A committee suicide. A committee suicide. Yes. A kwa benso suicide you suicide mu bebre. O hange no. Eye den woni ni kuno tie kama. Na mo abusu amakofa no ma hwe no ama na hange ne ho o monsa. Me da se. Me pese answer me koso. Me busa branch busuani ben na be family an ba busuya fonje. Bisa no. Ai, ho na ba be family ba. Okaba na my fast over Sunday. No boy to on ba beje transfer. Obeje tan o ka to so odne ya fa na funchi do den ba busuafo. Ma me oboa asem ni nyina ne se. Sade na me ka yare ni sumti e ba oba se ya ye ni ya na ne ho ato no. Okwa brante nche ya acha 2 weeks na yare na saba e ba dia ya mususu sa brante wa yende. And we don't it's up to him. Me ba to me land do betima se dia ya ne se yare ne ba abranche ya onu a onfa me nua ne mo onu a onfa busu ne bia nkan che no wo friends a onfa ko etu be hu ana bia me nua na abetia ne se bia wakopi ha ni akofa no ni adna ba ni ya no to ana okọ enti ana okọ so no eni ade kwato asofo na ehira ware no so no se me pese be ba ho no kra wa kire ho ni mu se one woni adaje ya wode hwe no eno na ma mokofa ne ba busuya nchenye sa anya ne kofa no wode yare no ba no anko bi onya ne kofa no ya ne kofa ke fa ne ma pa no kasa ne niema enda so buni dem oba yare ne ba no no tisim go ka no ni so oba enti owa no ma na yewu so se de e ba se ye frɛ entukuma se na kofa ye ne wani e de ko me ma ho adwuna se oba eji chubis na no man ka obi anfa fo frame sa se nipa no abedu anaso meduri o cry se obepie mu ho no Isaac ya mehwe na kira kwan more than 2 weeks ma me jijida me hu Isaac ni wo de ko chi kakra ma ba no Isaac wo yire etito mu adware ne ba ya wo kwa abusu nchen 2 weeks wo yire dofo a wo ne wo ba wan hwe na kira kwan minni tama wo kan asama wo kan ba me refer ba no ono ma me ne bai asama kan me ne tiase anka atwa de ana do bufa ana nsuo na wotoam meba manfel ana mo de bae ade a anka twade aha ana adu ya bonto bufa aha ana nsuo na obo vote toam woni Isaac na de bae yes ma me ne ba na de bae na om de bae dey omo ba mo se o ko of panibo methods of panibo emo do be adi ansa memody methods of panibo ana o se anka atwa de on fancy we se no no on fanso na ensuo no onfa be nwure no onfa be nsum nyare na sabre no na hospital ni ho mame wo se ade na wo kwaje dufa ni ade ko ma no musa so wo de ba na man fa ma kasa ya le na o kasa e ba 2 weeks na mi ni si wo okopi ekumase ade chinya na friend me Nike ye ba dwuna se ye bedu wo kan sa na Mary Kumase o ne brother ketwa
no na buy Oko abusua nche mu ko ho. No ko na me ken. Oko do da oya no ko put mas no. Ade che of na me chinya na me ko. Abusia mame ena wase sa oje brema ye kokko share sa story we eba ye ne afutuo kakra me pese me ne wo che efa story we hu ene se asemba eya amome ye nto ye bo asemba enye emaye mpre ye hu enkonkodi asem obi wo hono ma se BBC a ekwan ofa so react towards asem kro na aba no eya na enye sa kofa problems bebre ene sa de bre no mumie hye ye wo sa de no ye careful asemba aya momye ndwen hu nkwa akire asana yareate yada suban bi edi say erabe minim ne reason potentia e ma na committee suicide no obi be se shoe size minim ne reason ti a e ma na react sa etumi edi ne ho awu wawu nkwase awuo ama yasie ne nkwase asie o mfa so bia ma so wasan ja problem foforo asemba eya ma ye mpre ye hu yenya abotre ne andwen asem ne ho ne yehu kwan ye befa so a ye be solve asem no ye say a word to the wise is enough inti ha anam de besimi ma me kasa anye tintin like video no na share na subscribe e ma me na fe drop a comment no comment section ho no aha aya emergency Ghana TV na na kosia adepa ene medim ebusia da se ne ye be san so share bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.